Dostlarım, mына жылқы базар көрдіңіздер бе? Ассалаумағалейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Соқлуктабыз. Бүгүн апта күнүнө ишемби 3 январь 2026 жыл. Чебулсу Соқлук району Соқлук мал базарындабыз достор. Ош Жалал Баткенге кеткен машинелердин номери достор, чалып билсеңиздер болот. Бир четтен тартып көргөзөм, Кулун Тай, Кунан рабочий аттарды бир четтен. Лайкты басып колдоңуздар. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Биз андан баштадык аяктарда. Так, бул жакта машинанын күлүчү жоголуптур. Шеф, сатылган була? Кызыл брелоги бар. Кызыл брелоги бар. Машинанын күлүчү жоголуптур достор. Ондайдан көргөзөйүкчү. Ondan sonra Kунан дейт. Кызыл брелоги бар, машинанын күлүчү жоголуптур достор. Шеф, канча сурайсыз буга? Ассаламу алейкум. Кунан? Жазга бышты. Жазга бышты. Кунан. Boyu 1.60. Акбозат дегендей мына. Бой 1.60. Канча дедиңиз? 150 миң. 150 миң сом. Мына достор. Көрдүңүздөр. Бул миңге да? Миңге. Үйрөтүлгөн. Ондого Кунан. Bunun номерин калтырасызбы? 706 02 02 93 дейт достор. Акбозат издегендер, чаласыздар. Содаңыз өзүнө. Базар аламы деп чат. Базар аламы деп. Bazar alam. Ооба. Ассаламу алейкум. Канча сурайсыз? Бул 150. Азыр. Так, bunun жашы кандай болуп калды? Бышты. Бул 150 миң. А бунусчу? Бул да 150. 250. 250. Bunun жашы кандай болуп калат? 5 yaş. 5 жаш дейт достор. Bu 3 yaş. Бул 5 жаш көрдүңүздөр. Андай болгон кашка. Бою канча чыгат? 1.60. 1.60 пилс, а? 1.60'ın üstü deyт. Несі бар мон? Улак, үйір. Мына. Бұты қолы таза. Жақсы. Көрдіңіздер. Номерін қалтырасыз бі? Бұндай сатпайсыз бі? Бұндай қалтырбайым дейді. Жақсы сатыңыз. Содан. Аяғынан көргөзейді, күнге чағылып қалады кені. Так, мына ке достар. Boyu 1.65 plus. Boyu 1.65 plus. Жазға 3 азый. Булак эчтеге көрүлөк үйрөтүп алышат. Көрілік пе? Жаңы мини үйрөтүп алат. Бұты қолы таза. Буту болуп калат. Карай. Жейіші жақшы. Денесин мүчөсүнө турат жейиши. Мына ке достар. Спортивный. Номер айт. Так, боғазыны қанша дедіңіз? 250 миң сом. 250 миң. Номерді айтыңыз. 0708 91 23 дейді достар. Мына ке. Нолған жылқы. Мен бұл жаққа өтейінем. Кулун Тай жеттен. Өспірім қандай екен бұл? Еркек пе? Урғаш қанша екен шеф? Алдыңыз бұ жа? Қанша сұрай? 140 Кулун. Урғашы 140 миң сом. Заводтон келет. Россия бұл, а? Эмелери паспорттон келген да? Бұл жақта туылған мұ деп? Жок, Россиядан келиптир. Россиядан келіптір дейді ма? Бұл күнге чағылып жақсы көрмей қалды ғой. Нараққа. Мына. Онда болған. Бағасыны қанша дедіңіз? 100 atağız. 140 миң. Номерді айтыңыз ya бұны. Телефон номер. 507 0507 27 87 87 82. 82. Мына, осылар çalasыздар. Жана алынган. О, мына жана алынған тай. Қанша oldu шеф бұл? 53 алынды. 53 миңге алынды достар. Еркек екен, а? Еркек. Бұл не, еншіге? Отқан қазан.
Баққанға, егелі қармағанға. Еге. Мына. Соң айтырып. Жүрөлі, дағалдыңыздар. Жүрөлі дейін. 53 мыңға алындар. Так, мақтар ескі мекен. Ya baka sizdeki bular. Qancha dotda ekan bular? 50-55 deydi. Esi jo'q ekan da. Jigit qancha so'raysiz bularga? Erkak urg'ach. Urg'ach 75 ming. Nah, 75 ming deydi. Assalomu alaykum aka. Aleyküm assalam. Qancha aka qulun? 70 ming so'radim. 70 ming. Erkak urg'achmi? Erkek. Erkak qanchalik qul? 9 ay. 9 aylık mı? Erkek. 75 mi? Soyğonga. Toyga yenci kılıp jetele varğanга жақсы. Bunday dağı var mı жоқ mu? Ушул Bunun nomerini kaldırasız mı? 505 76 16 46. Buna dostlar çalasızlar. Sozanız versin. Жақсы satыңыз. Bu yoqda jekchan atlari da var ekan. Aka, assalomu alaykum. Qancha so'raysiz bularga? 60. Erkak mi? Urg'achi 60 ming. Ha, bunisi 55. 55 erkak. Var ham qanchalikdir? Mayskiler ha? Ушундай баалар, мерде бир рабочий турат, муну көргөзөйүкчү. Ага, assalomu alaykum. Qancha so'raysiz bu? 120. 120 жүргөн жаңы таапсыз. Yok eski ustadı. Жаңыдай көрүнөт машина экен. Байке, мынаны айырып тартып койчу бай. Азыр бул аякты көргөзөйүн да, бул жашы кандай болуп калат бу? Үште. Бул вездеход дегендей да бул. Любой тоо ташка келет, а? Чарчабайт да негизи. Мына. Bunun nomerini kaldırasız şef. Gel. Nomeriniz kaldırasız mı? Online satasız mı? Aytınız. 0705 09 34 34. Mına dostlar. Çalasızlar. Uy koylardı özü bagat bu. Özü kaydarat. Mına. Çalıp sıraya veresizler. Assalamu alaykum. Aleyküm assalam. Qancha so'raysiz şef? Sırası bahasına so'ray. 200 deb atam. 200 ming so'm. Jaşı qanday bu? 5 yaş. 5 yaş. Ne dediniz? Bulaqdiki, uyurdiki. Bulaqda var, uyurda var. Boyu qancha chiqadi? Boyu bilbeyim qancha. Tartqam çenegen emas. Çenegen joqsiz ha? Yo'q. Butu qolu toza. Butu qol toza. Jevichi qanday? Qana suylebey. Jevichken yaxshi. Bir qana suylebeyt ha? Bir qana suylebey. Semiz ekan. Dese başqa ma'lum. Özün gülüp jöldün bunu tartıp atkan eme. Nomerni aytыңыз ha. Arttan bir tartı arttan. Nomer 505 505 71 71 87 87 57. Mına. Күн жақтан чағылап алганда bu жақта көрінбейтін мында бұрып қойбайсыз шеф. Ар жағын. Күнден чағылып көрінбей қалады екен да. Мына екен. Жамбаштарын қараңыздар. Ондаған ұлыш емес машина екен. Азырқы номерге çalasыздар достар. Содаңыз берсін шеф. Жақсы сатыңыз. Так, ушундай бағалар бізде. 60'tan mı eke bular? Erkek urg'achilar mı? Erkek. Erkekler ha? Aleyküm assalam. Mına. Qanchaylıklar hem bular? May iyiyim atılmam. May iyunda tug'ilganlar. Mına. Iki baş tay var. Tak, öspirim. 140 ming be. Jaşı qanday bo'lib qoladi? Altarashka öspirim mına. Gördüңүздөр. Үйрөтүлдү мü? Менге. Жоғыш эле окшойт бул колго. 140 миң сом. Кеми бар? Күн жактан тарта айтып аттан чагылып калат экен. Мындай болгон 140 миң сом. Bunun номерин калтырасызбы? Мындай эле сатасызбы? Номерini kaldırmadı. Sağlığınız versin. Sağ satınız. Soğudağınız. Semizlik var, ayakta okşaydı.
soyğonga. Bazar alamı. Qancha bu? 95 ming. Eti yaxshi ekan. Paltarashkachi 2 yosh bu. Paltarashka. Narxlar qancha? Sizniki emasmi bular? Sizlarniki? Esi yo'q. Ammo ular kimniki? Yo'qdir emas. Bularning da esi yo'q. Mana Buljoq uy bozor. Hozir bundan keyin uy bozor tartamiz dostlar. O unda yo'q hech. Bularning da esi yo'q. Negizi bugun yilqilar az bo'latinday. Spokойно kirib ko'rgazasizmi unda. Ertang bu yerda bosa olmaysiz. Qancha ekan aka? 47 ming. Urg'achi u? Erkak. Erkak. 47 ming. Bu rabochiy qancha ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Qandaysiz aka? Yaxshi o'zaydi. Qancha so'raysiz bu? Ya kamera 20 ming, 120 ming so'rayapman. Kamera so'raysiz bu? Bilekka tushib beraman biroq. Bilekda tushib. Kamera desangiz men kamerada o'qib oldim boshida. Biroq kamera bo'ladi. Kamera? Har turli turli bo'ladi. Ya bu bizda xotda negiz to'tash liboy joyga charchamaydi bular. Va charchoy. Mana Va esi bu. 92 dan qo'yasiz bo'ldi kameraga. Yo'q, bu 92 bos, bu 95 qo'yish kerak. Ha 95. 95 qo'yish kerak ekan. Ana mol. Deravaldarda ashularni nasib ketaverasiz. Jo'nal aşasa? Ha. Yaxshi. Esini qanchaga bu mol qolsa, üstüne ko'tarib oldilar. Qo'ja jashda yo'q. Ya qo'jam qulda yo'q. Qo'ja jash dedim-da. Ya buni nomerini qoldiringiz, kameraning nomerini. Tars. Mana aytganimda 700 709 0709 27 77 63. 27 77 63. Dostlar buna çalasızlar. Buna. Soğudanız versin. O. İyisi var mı çok pakende. Hazır buna. O Kaşkadan başlayın ha. Bunun yaşı kanda erkek urgaçı. Üçü teng erkekler ha. O kanı kanda. Kanı. Жаштары? Bir yaşlıkları. Tak bazı kancıdan? 75 tane. 75 milyon deydi dostlar buna. 3 baş. Erkek öten erkeği ekan. Nomer aytasız mı? Telefon nomer. Ah. 704 21 09. Basılı kançadan verdiniz? 75 milyon. Onun sırayıqçı. Kanı qanday ekan? Sonday. Şef qancha so'raysiz bu? 130. 130 yaşçı. Yaş paltarashka. Paltarashka. Üretildi ha? Yo'q. Bu danchak bu qanday bu ham? Bilmem orada. Maka mesneleri. Mamlagan 200. Kemi var? O kim o? Nomerni aytasizmi? 557 557 99 99 1901. 1901. Nah, dostlar çalasızlar. Tak, bu joyga ketdik. O yerda bu qashqalar qancha ekan? Assalomu alaykum. 70'ten. Erkek. Bulda shunday. Erkekten 70'ten ha? Nah. Erkekler. Hem bular yaşları qanday olib qoldi? Qancha ay? 9 aylıklar. Yok. Bular nomerini qaldırmaysiz mı? 505 505 92 92 12 10. Dostlar çalasızlar. Soğudanız versin. Tak. Ayakta neler var ekan? Aylandım. Ak bozat qancha ekan bular? Assalomu alaykum. Bular at ko'rimlar baykeriz. Va alaykum assalom. 110 deb so'rayapman, so'yib beramiz. Bular soyib Qozonga jer uzatib, usta qandab beramiz. buna soyib qozonga chayin uzatdi. Moldasiga qaraydi. Yo'q, bu do'st bolamda 115. Ha. 115 tot. Bu 115 bo'z ekan ha. Ammo ular qancha yosh bo'lib qoldi ham bular?
Bular жасқа 2 жаш болып қалады. Жазға 2 жаш. Бағасını қанша дедіңіз? 110 деп сұрап атамыз. 110 мың. Ровно 100-ден болу. Аз-маз жолын түшіріп береміз. Аз-маз түшіріп береміз дейді. Жақсы. Бұның номерін айтасыз ба? 500 0500 61 61 68 68 33 33. жеткіріп ошо полный төлөп кызматын Сойып, жіліктеп, қазанға чейін даярда береді екен достар. Çalасыздар. Мына. Бұнан башқа дағы бар да. Дағы бар дейді достар. Çala бересіздер. Ассалаумағалейкум. Қанша екен бұл қашқа? 100 сұрап атабыз. 100 мың. Жаш қандай болып қалатын? Еркек, жазға 1 жаш. Жазға 1 жаш мына. Еркек. Базар қанша берді баға сұрады? Берелек, а? Машина екен. Бұл номерін қалдырасыз ба? Онлайн сатпайсың ба? Бұндай әлі сатам дейді. Содан берсе. Так, мына бұл жақта үйірдегілер, Россиядан келгендер. Шундай бағалар достар, видеоны аяқтаймыз. Берік бетіне шықтық.